Vítimas sira iha que coli considera como de balon de behela ia forleten, ma que rai no se fuer arbiru, no tempo udam belori lixo sira taka bedalan hudia musu inundação. Udan iha terça madrugada ne ho intensidade bot halo be na lihun iha area kaikoli no be tama comunidade sirane hela fatin tamba lixo takatia bedalan. Ligado ho situação ne vítima sirane behela iha kaikoli husuba governo atu suru saitia foer ne betaka bedalan no ne bela bele tama fali comunidade sirane uma. No vítima siramos considera katak habitante balun ne behela iha forholeten makerai no soe foer arbiru ho di hamosu inundação. Tämä veli hatete seidämme se kai kulje tahu jos sitä hamos mais udan hos leten ema ke rai hos leten tuun mai rai tuun hotu mai hene nei ta tuun kolehan tai tadi han tämä kai kuli maksala mes laos kai kuli la sala da kai kuli hamos era ninian mais si hes leten vane maka lai consciência do ne to tempo udan saidana sira saling hotu po ertama bae kola ne au rasika hareho matan itu quando udan au basi tia to heve emos liuva be ai tahan belar ne bane se ne lisu tau hene quando udan sira tensaunon halaiba fakar ba kola ne per belur itu ne maka acontece lao sabe no produto lisu barak lah ya te los ne iha sukulara ne tem que e atenção careta é da tuas cursos e kai coline para se suku honenia aldeia sira tem que hare o de bele ami hakar limpeza mas be ami limpeza outro turu sai tem sekolah nibun tu vila fale lá é careta me Mas na tama bereta kuat bem sabe takadala anta be banjir sa começa tama mai ansa cara tina sa dalida de mosan sa kai coli ne ansa quando udang sempre banjir udang tama ami na fating henerit ya ami hento udang sa to banjir tu anta ami hamos ya sa tama tu malaran sa dalam rumah be moris ya lara anta halo be na konu ya larang paling dia baleta de tama impacto si baleta kuak serna Ter observação higienian nota katak udan terça madrugada ne hamoso inundação iha parte kaikoli iha ne be tama edifício instituição no estado balon hanesan Ministério Saúde Centro Formação Judicial no mos edifício comando município dele Delma Suzeti Ziamen.